Antioxidant ni is a new discovery. Konsep dia is very simple, antioxidant ni. Badan kita dibersihkan. Itu in simple terms lah. Kalau antioxidant ni, kalau orang, kita nak cerita kat orang kampung, orang dalam tu mungkin susah sikit nak faham. Nak bagi faham, senang faham, dia membersihkan antioxidant ni. Kan? So, kalau dia membersihkan, saya pendekkan cerita lah. Kenapa orang kanser suka pakai produk ni, kenapa orang diabetes suka pakai produk ni, kenapa orang stroke suka pakai. Sedangkan kita tak pernah claim pun Nutrika ni baik untuk 1001 penyakit. Kita tak pernah claim. Kita claim satu saja. Yang paling kuat is the antioxidant. Very powerful antioxidant. Okay. So why antioxidant? Apa yang nak dibersihkan? Konsep is very simple. Bukannya benda ni dia baikkan kanser, dia baikkan. No. Salah tu. Sebab kita tengok penyakit semua datang daripada masalah kekotoran. Stroke, pasal darah tak masuk otak. Ni in simple terms lah kan. Darah tak masuk otak. Darah tak masuk otak kenapa? Sebab sumbat. Sumbat kenapa? Kotor. Plak, darah, kolesterol, kotor, toksik, sumbat. Kita tengok kanser. Kanser pun kenapa start? Sebab sel you dah mula tercemar, mutated, tinggi, free radicals tinggi dalam you punya sel. Sel you jadi mutasi, jadi parasit dan jadi kanser. Kita tengok sakit buah pinggang. Kenapa buah pinggang fail? Sampai kena pergi dialisis apa semua kan. So buah pinggang pun fail sebab bertahun-tahun tapis darah yang kotor. Dan nampak tak? Semuanya masalah kotor. Sakit jantung. Sumbat, arteritis sumbat. Kenapa? Kotor. Kolesterol tinggi, toksik tinggi, minyak banyak dalam diet. Kotor. Kan? So kalau semua tu kotor tu is the problem, tidakkah logik atau fikiran pembersihan tu dia punya solution dia? So pembersihan is antioxidant. So this is the concept. Nutrika kita claim satu. It's a very powerful antioxidant.